انجمن پارێزگەها نینەواک و ئەف ئەنجومەنە ji sî kursyan pêk hatiye û 6 jiwaniyên Kurdan ew yekê kotayek û êzdiyan bi destxwe aniye. Li vê dawiyê kêşa û berbestên berçav di karê Encûmenê Parêzgeha Neynewa da diyar bûyne ku destnîşankirina rêveber û qayîmqam û mudîrnahiyên deverên maddê 140 bûye cihê nîgeraniya hindek lîsta. وكانت هناك انتخاب للوحدات الإدارية هذه me hilbijartina yekeyên kargirî hebû û piştî dawiya rûniştinê lîstekê boykot kir û rastîn niha ew rêveber hatine rawestandin ji layê parêzgerê Neynewa ve. Bernawamîdan bi baykotkirina beşek ji endamên encûmenî bûye egerê rawestandina hindek proje û kara. مع الأسف الشديد أثرت وبشكل يعني سلبي على الشارع الموصل لتأخير هذه القرار والقرارات. Cihêdaxeya bandora xwekirî li sercada Mosulê ji layê gîrûkirina derkirina yasa û taybet biryarên girêdayî bi kar û çalakiyên şaredariyê. Hindek biryar beriya du meha derkirîne li nav û erşîvê civatê dane ji ber baykotkirina hindek layena. Ehmed Duberdanî endamê Encûmenê Parêzgeha Neynewa li ser lîsta Partî Demokratîk Kurdistan dibêje needaletî di karê encûmenî da dihêtekirin û ji ber wê çendê mew sê lîstên dî baykota rûniştinan kiriye. Baykodekî kiriye listê Partî Demokratîk Kurdistan nav Encûmenî Parêzgeha Neynewa لەبەر کێشەکەی گۆڕانکاریەکانی وحدەتەکانی ئیداری کردیا لە مدیرناحیە و قایمەقامەکانی خاستە لە مادەی 140 بۆ خۆتان پێدەزانن مادەی دستوری هەیە مادەی 140 ئەوە حتا ئێستاکانە ئەوە چارەسەر نەکریاگە دەبیت پێ بزانن کە شتێک هەیە ناوی دەبێن تەوافق سیاسی دەبیت هەبیت ناو ئەنجومانی پارێزگای نێناون چکۆ ئێمە پارێزگایەکین گەلێک بە شکل و ڕەنگژین قەومیەتمان زۆرە دیانمان زۆرە. Encûmenê Parêzgeha Neynewak û parsal ev endame hatîne helbijartin û niha digel lîsta Partî Demokratîk Kurdistan 12 endaman baykota rûniştinan dikin ji sercemê sî kursiyan ji ber nerêkeftin li ser gelek biryar û proja. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.